Sanibonani babukeli emakhaya, igama uSihle wakanjalo. Siyakwamukela kwihlelo lethu Off My Chest. La sinikeza khona izivakashi zethu ithuba lokuthi zikhulume ngesimo esithile noma ngento eke yabavelela ngaphambilini. Kungenzeka ukuthi mhlambe nawe ulapha ekhaya ungande isifiso sokufinyelela uzohlala la eduze kwami, ungonuluke noma ukhulume ngesitolo sakho. Sicela ukuthi ufollow Facebook page yethu ebese uyasibhalela imininingwane yakho la sibe sikunikeza khona indlela ukuthi ufinyelela kanjani la. Mangabe ukuthi ubungaka-subscribe, sicela ukuthi ungayibambezeli subscribe ukuze kuzokuthi mangabe kukhona omunye umsebenzi wethu esiwufakayo ukwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani. Njengamanje sinesivakashi sethu esinesifiso sokuzongonuluka noma usixoxela indaba yento ethile eke yamvelela. Sawubona, sicela ubingelela ababukeli emakhaya. Sanibona ababukeli emakhaya. Igama lami ngoSamkelisiwe ngamtshali Sibongo. Ngize la ka Off My Chest ukuthi nami ngizokhipha into engidlayo isingidla isikhathi eside. And le ndaba ibhlungu kakhulu nje. Kahle into eyenzeka ngagula for isikhathi eside and mengigula ngaya esontweni, mangesontweni bangithwalisa ngingazi mina. So nje le nto yababhlungu kakhulu empilweni yami, yang-affecta nje isikhathi eside kakhulu. Okay, uyayizwela ke lapho umbukeli emakhaya. Mangabe ukuthi khona into obhizi ngayo, thatha isitulo uhlale phansi ulalele nalo udaba. Sicela ukuthi ke udaba lakho kuliqalise nje ekuqaleni uze uzofika ekugcineni ukuthi kwaqala kanjani, kwenzakala kanjani, uze ufike ekuthenini uyathwala, wabona kanjani futhi ukuthi usuthwele. Sicela nje ukuthi usinabele yonke nje udaba silizwe kahle lonke. Okay, ayikho inkinga. So mina njengathi sengishilo ukuthi ngagula isikhathi eside, ngingazi ukuthi ngiphethwe yini. Angahamba bonke nje abantu ababonayo, odokotela, ibhedlela eziphezulu, kodwa nje bathi ababoni lutho. Okay. Aphansi nami sengilahlekelwe ithemba, yabo sengothi hayi uNkulunkulu uyangithatha mangithatha because angazi ukuthi ngayilapha ngithini into engiphethe. Kwaba langa linye nje ngihlalele ngezwe ngalomfundisi lo ethi kumabona kude. Mengizwa umfundisi udumile, yonke into udumile nje vele kuyimanje, yonke into oyifisayo izowenzeka, wonke ukugula onakho kuyaphela. Nami ngithe uthi ngithatha i-chance yabo ngishone khona. Nangempela ngisethi date ngiye kuyisonto, ngiye esontweni. Mangifika ngempela isonto nje elilegit likhona. Ngafika kugcwele nje ebandleni kuyasontwa. Okay, so nami ngihlale phansi ngilalela inkonzo. Umfundisi washo ukuthi okay, cela abagula beze ngaphambili. Nami ngashona khona ke sengiphelelwa amandla sengizacisha emzimbeni. Ngashona khona mangifika phambili asithandazela. Mase fika mina abantu abathandazela bayawa. Mefika mina angibeka isandla esiphongweni, mengibeka isandla athandaza. Methandaza lo mfundisi mevula amehlo angibuki. Mase abeka izandla emahlombe. Beyoqala ukubeka izandla emahlombe ngithuka ukuthi hayibo. Wangibeka izandla emahlombe mhlawumbe ngiyalapheka yabo. Mhlawumbe ayibona inkinga yami. Mebeka izandla emahlombe athandaze ajika athi mina inkulu into ekwena. So nje ngiyacela ukuthi ngengikwazi ukukhuluma okuningi manje ngoba sisasisontweni, ngicela ukuthi ungibone imiphele isonto. Okay, nami ngempela ngihlale phansi, mangihlala phansi ngilinde liphele isonto. Maliphele isonto ngempela angibizi ngiye office lakhe. Mangifika office lakhe angibuza ukuthi nginjani nje impilo, ngisho ukuthi mfundisi ngiyagula, ngisengize la i-option yami yokugcina yabo. Ngiyagula nje angisengihambe yonke indawo. Athi umfundisi mina ngiyayibona inkinga yakho and wena unesiphiwo sakho sikhulu kakhulu. Sidlula kwamina njengomfundisi nginebandla elingaka. Ngithi mina kanjani yabo? Athi yena uyasayisonto ngizocela ubuye anginezi date. Cela ubuye uze la esontweni bazokuseba ngasekho abantu sekuyimina nawe. From there ngizokutshela ukuthi ngizanjani. Okay, nami ngibe nalelo thema ngiguduke nje nginalo njabula ukuthi okay, egcinena ukhona umuntu ounderstand ukuthi yini lela mina. Ngempela nangalo suku ngishone khona. Mangishona khona afika umfundisi asho ukuthi kukhona ama-instructions emele ngiwathathe ukuze indlela le isayinde, ukuze nje ngibe right nami ngizizwe ngingcono nje uzongikhonza izinto azongenza zona. Nami athi inkinga ke ayikho ke. After lokho athi khona la kumele siye khona. Ngempela ngene emotweni yakhe angi-offerisha ijuice, ngiphuza ijuice. Mangiphuza ijuice ngifike lobuthongo same time ngikalala. Ngilala nje i-distance yinde, ngiyahanjwa ngiyaphaphama. Ngoba mase singena kulomuzi lomkhulu, masingena kulomuzi omkhulu xa kuthi sengikephi la, ngithi ngiyambuza sikephi angaphenduli. Athi into ozoyenza njengamanje uphuma la emotweni ungene ngaloya mnyango. Mangena ngaloya mnyango uzolokhu uhambe njalo. Ngathi ungathi okay because nami ngifuna ukuthi ngibe right. Ngathi hayi okay, wasala ngaphandle ngangena. Mangingena
lo muzi umkhulu impela but awunama lights kumnyama thuqu umnyama nje ngaphakathi mangifika nempela ngiloku ngihambe straight zami ngihamba straight kuba khona into strange yenzakalayo khuluma ama voice hawu ama voice baphi laba abantu abakhulumayo yabo ngiyayibuza ngaphakathi athi adla voice angitshela ngempilo yami since ngazalwa ngakhula ngikhule kanjani ayakazi yonke into yami but ezinye izinto angizazi ezinye lezi zinto abayisho iqiniso ezinye angizazi okay ngisalalele kanjalo lingibuze lephimbo lelithi njengoba ula uyazazi ukuthi unesiphiwo lesiphiwo sakho ukuze ube right nawe uzizwe u-right emzimbeni lokuzwayo ubuhlungu obuzwayo kumele uvume ukuthi lesiphiwo leso naso kumele uvume ukuthi uyasithatha nami ngivumele phezulu yebo ngiyavuma because lo buhlungu emzimbeni yami nje ngiyayizwa le pain ngivumele phezulu mangivumela phezulu kube khona amadoda awuthiwa aqhamukayo maqhamuka aphethe imbuzi bephethe imbuzi lamadoda asho ukuthi le mbuzi siyayihlinza manje misihlinza the time igazi saphuma lisashisa wena kumele uphuze lelo gazi samaliphuza isiphiwo sakho siyablenda in nawe nomzimba wakho uzozizwa nje ulight okay nempela bayihlinze lembuzi ngiphuze impela igazi mangiliphuza igazi futhi nalapho after ngiliphuza nje igazi ngisengicwele igazi emzimbeni ngalala mangilala ngiyaphaphama ngisesontweni futhi papa ngisesontweni sengigqoke ezinye ingubo sengiklina nginagazi ngithuka hey ngibhekele impahla engigqokile akuzona impahla engabe ngiyigqokile nangu umfundisi ukhona la epulpit uhleli ngimuza umfundisi kwenzakaleni athi umfundisi hayi usu right manje kodwa awakabi right ngokuphelele usakhona izinto engisamele uzenze njengangishilo ukuthi le ndlela isayinde wento emali uyenze ukuthini ugoduke uyekini sokhuluma anginezi date futhi usuku lokuthi sicela ufike la esontweni manje ngaleso sikhathi emzimbeni uzizwa unjani ngizizwa ngingane encane ngifresh akubhlungu engibuzwayo yonke into ngiya right nje ngumqemane ngijabule ukuthi okay lobuhlungu kade bula abusekho ikhanda behlazi ngibathi asekho asemfundisi uzizwa angibuzi naye uzizwa unjani ngisho hayi ngi right ngizwe ngathi akho sifo esengiphethe athi nayo into esifunayo abehleka futhi nakhona athini uzogoduka manje anginezi date ngosuku lokuthi ngesikhathi sokuthi sicela ube khona la esontweni alright khona sotshela ukuthi ukuze phela uqhubeke kumele wenze njani athi okay isifana inkingi ngagoduka mangifika ekhaya hayibo ngihappy nami sengifutshela umndeni wami ukuthi hayibo sengi right kwenze 1 no 2 no 3 bese yafika hayibo umama akekho uma ngibuza uma upasho ukuthi hayi mama uyagula ugulela ukufa usesibhedlela yo ngiqala inhliziyo yami futhi ibe buhlungu isima yagula kanjani after mina ngilapheka yena useyagula cabanga lehambuza babehlinza nje mhlawumbe nje inawo ukuxhumana hayi ngikufike lo suku lo lento ihlala ngidla angitshela umuntu phela ukuthi hayibo maybe ngase kulento engiyicabangayo ngihlale nalento lengithule apha nisuba khona kufika lo suku lo futhi angibeyela mangifika umfundisi ngimbuza ukuthi hayibo sekwangifika endlini kwenze 1 no 2 no 3 asho ukuthi ya ngiyazi ukuthi makho yagula usesibhedlela and ukuphila kwakhe nokushona kwakhe kusezandleni zakho ngisina kanjani manje asho ukuthi njani ngikubize namhlanje khona izinto kumele uzenze izinto kumele uzenze zizodetermine ukuthi uma uyaphila noma uyashona ngithi mina ngenza nanoma yini because uma wami ngiyamthanda athi na hayi ke kulungile futhi sithatha imoto sihambe mesihamba athi manje siyemzini wakhe khona into afuna ungitshengisa yona nangempela mangifike emzini wakhe ngingena umuzi nje omuhle omkhulu kuba ukuthi ula ufundisa abanezimali shangishilo nje umuntu odumile mangifika emzini wakhe avula ifridge kumele uvule ifridge khona yonke into ongayicabanga ngihlala ifridge nje ifridge normal but mhlawumbe le fridge lelisa normal ubwabo kubukhazi uhlala efridge aphinda livule futhi le fridge xa ke ngiseyibo ifridge inesicapha futhi ngaphakathi angaze ngalona mhlawumbe ngithi hayi mhlawumbe la fridge abizayo phela ngoba unemali yonke okay hayi athi masingene ngingene impela kule room leli sefridge mangingena phakathi before singena athi ena yonke into ozoyibona la ngaphakathi cela ungathuki ungababazi lutho ungakhipha amehlo ngithi mina hayi okay sengiqala ukusabuza yibo yini lezo ngithusa kanti engala ngaphakathi athi angene na impela ngingene mangingena ukhona amashalofu ugcwele iroom yonke khona amashalofu namabhodlela amakhulu anamanzi emanzini lapho khona amaphathi omzimba khona wena ndlebe wena hlo lihamba lodwa wena khanda wena bhozo ngithuke ngoba ngathi inhliziyo yami inkosi impela ngithuke kodwa angatshengisa ukuthuka kwami kuyena yabo ngoba uthe ngathuphela ngithuke inhliziyo yebo kulungishaya uvalo ufuna ukuphuma ngomlomo
ngithi ngithule athi yena yabo lezi zinto ezibona la ngithi mina yebo ngiyayibona athi yena into ekumele uyenzeke manje ukuze umakhaphile kumele nawe ube nephathi yomzimba kodwa angeke uthathe kulawa wami wena kumele ube nomuntu ozothola kini iphathi yomzimba noma yipi ngisho ukuthi ngeke mina anginalo lo nhliziyo lokubulala umuntu angikwazi nje ukubulala umuntu ngeke nje ngize ngikwazi athi yena okay it's fine ngizotholela mina abantu abazokwenzela but if lo phathi umzimba sengiyitholile kumele ihlale nawe kumele ihlale nje la uhlala khona kumele ibe khona efridge njengoba nami nje ubona nje le room le ifridge lami le nami kithi mina hayi ngcono kanjalo because angifuni mama afe alright athi yena okay nangempela angingezwe lunye usuku futhi hlangana same place esontweni lele ngangena kulona lokuqala hlangana nje endaweni eyodwa ngineza usuku nesikhathi angineza usuku nangempela goduke lifike lo suku malifika athi okay naliki iphathi yomzimba wakho ngisingafika ebhutsini ikhanda lomuntu hayibo ikhanda lomuntu ikhanda lomuntu elihamba nefridge asi le fridge leli ifridge ekuthengele lona kuzoqala le ekhanda leli kulona uthenga ifridge elishasha uthengele mina ukuthi nje kuhlale le khanda leli hayibo ngisho ukuthi hayibo lo muntu uhloseni ngami kahle ngilithathe impela le fridge ngihamba ngolibeka ekhaya le fridge ngahlezi ngilikhiyake ngifaka lona le khanda bese ngifaka inyama yasekhaya vele idliwayo abantu bonke hayi le fridge le kuhlezi kunokey mayifuna into efridge bavulelwe yimina yonke into bavulelwe mina nasekhaya ababuza ngenteni ukuthi kanti wena yini lengawefihla wazokhi ifridge yabo abayibuzanga nje lezo zinto lengabe nami umuntu othembakala nje ngiseni mhlawumbe ngahlafihle something yabo okay hayi kuhamba isikhathi ngilentozi sengithathe le khanda athi umfundisi before ngihamba athi umfundisi konke ezowenzakala emzimbeni wakho strange but uzoba namaphupho namaphupho azoba nawe wenze sure ukuthi uyaqaphela and uyawalalela yonke into ephuphile uyavuka ekseni uyibhala phansi angisengine-jota nje yami ihamba nepeni okay yonke uma ngivuka nje ngiyabhala ngeke ngiphuphe nje mhlawumbe ngithi khona ngiphupha umuntu asho ukuthi amahle ngakakhumalo nginenkinga ukuthi ngabana mama isikhathi awu3 ngivuka ekseni ngibhale lonto uma ngibhala yonke into ngibhala ngihambisa kuyena umfundisi alright umfundisi nje ngama Sunday sessions mekuyisonto lezo zinto uyayifunda la epulpit uyayifunda into engibhalile athi khona umuntu amahle akakhumalo unama isikhathi awu3 nangempela atholakala esontweni methalakala esontweni asho ukuthi woza ngiyaprofethela ke manje a prophecies wona lamaphupho engiwabhala phansi asho ukuthi uno1 no2 no3 nangempela lo muntu enazo ngempela lezo inkinga lezo okay manje pho wena ngalesikhathi kwenzeka into khona abakukhokhela kona noma nje usebenza kubona mahala after phela okunginezikhana iphupho lami lokuqala ngalibhala wabona ngempela ukuthi hayibo lo muntu lo ukhona ebandleni waqala wangikhokhela ukuthi phela singisebenzela yena manje ngikhokhela nje imali zangempela ukuthi uma ngiphupha ngibhala njengoba kunjalo into engiphupha ngibhala njengoba injalo uyangikhokhela every phupho imali lento ngiqhubeka ngiphile lapho umama usasesibhedlela umuntu engingenise la kuyo yonke lento le usasesibhedlela uhleli nje odokotela abazi ukuthi unani naye akasindi noma usuzenza lezi zinto abakunikeza zona uyasinda but not ukuthi uyasinda like aphume abamdischarge esibhedlela usindela nje ukuthi uyaqhubeka ephefumula uyakhuluma nje ifundo yabantu bemvakashela ngiyabona umehluko impela singijabulela lokho so okay sho lento leyo baba iyasebenza ngempela kuhambe after into esibe inkinga ukuthi le khanda kugcina ngasabanga lodwa after 3 months njalo kumele kube khona iphathi yomzimba entsha kumele kube khona ikhandilisha efridge lami akanzi nami after isikhathi mhlawumbe nje kwaphela u6 months ngabona ukuthi ngeke lento le isigcwele like ifridge lami sekugcwele amakhanda abantu phela manje and le fridge le mase kugcwele amakhanda abantu ilanga reza khona ukuthi lento le ngiyenza ayikho right ngaphinda ke nomfundisi umfundisi into engenzela yona ngiyayibonga uma ngisaphefumula till today but into engicela kwena ngicela ukuthi ayikho enye indlela singenza ngayo mhlawumbe because le even kwamina endlini bese ngathi ngiyahlanya lamakhanda la sefridge mangathi ngiyabona even clean nabantu ngilibona ikhanda lomuntu hayibo lo muntu akusena ngishiye efridge even ngihamba ngaqhubeka base ngiyahlanya nje ngibona abantu ngiyathukela yonke lento leyo even ebusuku la amaphupho ngaphuphayo awasa correspond nabantu phela sengiyamix izinto ngathi ngiyahlanya okay sesiyahlanya kunginingi nje sokwenzakala
ngimtshela umfundisi ukuthi ayi ngeke ngisakwazi mina ukuqhubeka nalento impilo yami ayisekho nje right sengathi ngiyahlanya manje ngekhanda athi umfundisi hayi shuthi kumele sifike nelinye icebo kanti athi kumele sifike nelinye icebo anginezi date nosuku nje phezu kwenzakala njengenjwayelo mangifika endlini kanti endlini leni ngigcina amakhanda angilikhiyanga ngalolo langa ngihlezi ngikhiya phela ngihamba nokhiya ngambe nokhiye ifridge angilikhiyanga mangifika endlini yebo umndeni ugcwele uphelele mokuphelele umndeni naka amakhanda agcotafula ngithuke ngithi yebo babone kanjani amakhanda bakhumbula ukuthi hayi ifridge ngicine ngalikhiyanga ngemuva sebabone amakhanda bawakhipha efridge afreezile agcwele la ngempela bangibizi bathi kwenzakalani ngisimina ngani basho ukuthi lezi zinto ezigcwele lana usumbulala ngisho hayi bangiseni umbulala ngibatshela sonke story nje umndeni wami ngisho nje uma eqhubeka ephefumula is because of lento engiyenzayo nama ngiyenza ngoba ngithanda ngenza nje ukuthi uma engashoni nama siblings wami nje abona ukuthi ayingeke wena ubulala abantu bla shoot ngeke ikhanda lizoqhamukela ikhanda nje liphuma emzimbeni womuntu ngisho ukuthi akusimina onza lezi zinto ifika kumina sezinje already bangayikholwa sibona ngebahlanje ngibulala shoot begcine nje ugcina ngibulala bona babiza amaphoyisa ngempela amaphoyisa afike egcwele nje indlu afika nje apequlula nokunye phela mhlawumbe nje sikhona ngikufihlile okunye adila amakhanda phela intela endlini ayingisho mina impela isitori ukuthi khona umfundisi oba no 2 no 3 odumile nawo futhi la ufundisi lamaphoyisa ayamazi umfundisi yisikho umfundisi oba no 2 no 3 uyena ongenza lezi zinto le ngakuyena ngigula ngasho nje zonke isitori sami ngasichazwa sinjalo kiwe kumfundisi makufika umfundisi athi nje kwamina kangazi yaqala nokungibona kwayilento nje yena unali ibadla impela but akabazi ubuso each and everyone osesontweni lakhe mina nje akaze wangibona akaze wangifanisa ngisho ngifanisa kimi mfundisi ngosuku olukuthi besisobabili ngosuku olukuthi besisobabili hlangana kule sonto lakho ethi nje ngiyamqhambela ngabona lapho ukuthi hayi umhlaba ungilahlile impela shuthi phela ngizofela izona engingazazi basho phela umbuzo ukuthi okay ngoba umfundisi uthi akakwazi shuthi wena obulala bonke labantu icala phela sala nawe ngibe ngisho ukuthi akusimina lento yagcina idumile nasontweni ukuthi phela umfundisi uyasolakala ngezinto zo 1 no 2 no 3 kanti esontweni futhi bakhona akusimina ngedwa bakhona nabanye abasontayo aba-experience the same thing ngi-experienceayo nami baphumela obalake nabo nami ngenzisa ukuthi agcine nje sibaningi nje esama-witness ukuthi lo mfundisi lo ukhohlakele ngasinda lapho-ke nami ukuthi okay bathi bephumele sebaningi and futhi sonke sisho isitori esifanayo ukuthi lo mfundisi nami uyangenzisi nomfundisi nami uyangenzisi 1 no 2 no 3 mase ngilapha ngasinda khona umfundisi la wathathwa khona ke kwangathi uyoboshwa ngathi nje kwalela sonto even ngidlula angifuni nokulibheka into ephathene naye nalela sonto ngagcina ngalolo langa bemthatha bemquestion angazi noma wagcina eboshiwe ngoba namanje usavela ama television if ngibuka iTV usavela usaqhubeka yasebenza ngasinda kanjalo manje ke emva kokusizakala ke kuleso simo leso awusubhekene naso ke ukugula noma kwenzakalani umana ke into eyenzeka kuyena ukuthi after umfundisi eboshwa uma kwafika abathandazi abantu basekhaya bamthola umthandazi wathandaza nje nasibedlela bayithola icure yokuthi yini le imphethe after isikhathi eside nje bamneza i-treatment yakhe nomthandazi wasithandazela ukuthi nami phela uphumelela igazi lele ngaliphuza lelo lendawo ezobumnyama kathandazelwa noma wathandazelwa waphuma nje right kwimanje nje si right uyaphila ngiyaphila nami hey sazimbi indaba kodwa ke siyabonga ukuthi nje ufike la uzosivulela isifuba sakho mangathiwa mhlambe uxwayisa omunye umuntu olapha emakhaya ungamxwayisa uthini mina ngasho nje ukuthi ingozi umuntu aboyiqaphela isakude khona into ethiwa amagathi umuntu amagathi akumele umtshela nje ukuthi ungayenzi lonto ungayenzi if igazi lakho ungahambisana nalonto ungalingi uyenze asiphiki bakhona impela abafundisi abalaphayo bakhona impela abantu ababonayo bezulu abayenza into yabo basikhona la abasebenzela imali if nje uthi uyolapheka uma sethenza izinto ezingaphandle kwebandla
ungabe uyivuma leyo nto bonqaba nje isakuthi because inobomnyama phakathi inokuchitheka kwegazi phakathi yona nje umuntu engaxwayisa abantu ukuthi if uzizwa impela ukuthi uyagula lokho kwangempela uNkulunkulu akuthathe kunokuthi ungene kulento engangena kuyona nami because ayinhle kuyimanje ngine trauma ngahlala 3 months wonke ngihleli ngedwa ngine trauma ngafuna ngisho ukuhlala nabantu because kuningi osekwenzekile kumina nalemizimba engiyibonayo nje kuningi. Kuyazokala siyabonga kakhulu. Mangabe ukuthi nawe mbukeli lapha ekhaya unesifiso sokuthi ufinyelele la sacela uye ku Facebook page lethu Off My Chest ubhale sobe sikunikeza imininingwane. Mangabe ukuthi awuka-subscribe sicela ukuthi ungasukuyibambezela usubscribe lapho. Siyabonga kakhulu sisezikhona zonke inhlelo ongayibuka wakhetha ubukuhlelo lethu siyabonga. Okwamanje sayidede inkundla.